Okay, so we're in Maribor, Slovenia with Giga and Damian. Giga is a patient, he's using the oil. He has or had leukemia. He just got a bone marrow transplant. So you want to tell us how everything started, when he was diagnosed, and what did the doctor say when he was diagnosed? Na začetku on je drugače športnik, judo, trenira judo, ne pa vse. 11 let, naenkrat mu glava ga začela boleti, smo šli v bolnico, potem je bila diagnoza leukemija, akutno limfoblasna leukemija, kromosom Filadelfija, najhujša oblika. Bilo je rečeno, da ima zelo malo možnosti, da sploh preživi zdravljenje. Potem so začeli s kemoterapijo, so začeli težave, je bil 23 dni v komi. Možganske krvavitve, utopina možgana, kraniektomija, strani so mu za 3 mesece del lobanje. Norišnica. Normalno, ko je prišel iz kome, smo mi začeli pač Chemotherapy had side effects? Ja, glavo, možganske krvavitve, epilepsiji, vse. Vse pravi, 3 mesece je bil brez lobanja, takega kosa smo mogli odstraniti. How did you heard about the hemp oil? How did you discover that treatment? Gledal sem na internetu, pa normalno, pa iščeš. Pa najdeš. Veselo tak, Jaz tudi Sanjo, smo tudi preko njega. Pa tak božji dar, zakladil. And then he started using the oil a year and a half ago. And what happened? What results? Better. Every day is better. On zdaj že trenira judo, to je trening. Imel tudi, ko je imel zaradi možganskega pipa tega, je bila desna stran mrtva, svoje ni premikal. Potem pa vedno boljše je bil na vozičku, zdaj pa normalno hodi. Velike razlike so tudi, kaj zdaj ima razmišljanje, on se spomni vse, edino spomni se ne tistih, da neko je dobil epileptični napad, se pa ne spomni, ostalo se pa spomni čisto vse. Drugače pa je bilo, ko je bil na intenzivni negi pri tem dr. Radanu, je tam bilo rečeno, da ima 10% možnosti, da preživi. Cancer count went down with the oil? Ja, v enem mesecu, 1 month. 1 month? Ja, kromosom Filadelfija, go. And then he had a transplant of bone marrow. Ja, zaradi kemoterapije, Kemoterapija so mu naredile okvaro kostnega mozga. Po mojem razume. Do you understand? The chemotherapy damaged his bone marrow, so that's why they had to do this transplant. This was the damage that chemo made. Okay. So how long ago was the transplant? November. November, yes. And 5 months ago. Still taking the oil so far, and any signs of leukemia, of cancer after the bone marrow? No? Everything. So zdaj še dobiva njihove tablete, pa to ne, ampak tako mu odkrito povedal, ker to so tudi statike, in dok bo imel to vedno zraven. Nema problema. What happened when you take the oil? Do you get stoned, dizzy, sleepy, hungry? Sleepy. Do you feel like you're on drugs, or you can do normal life? Can you study? V začetku, pa pogosto sem se vedno bolj navalil na to. Zdaj pa čisto normalno, sploh ni, da bi bilo nekaj stranskih učinkov. Trenira vsak dan, danes edino ni šel, zdaj, ker smo se pač mi dobili, pa vsak dan judo. Judo? Yeah. Now, did you tell the doctor that he was using the oil?
what did they say? They didn't like. But they see the results, or they don't care. This is big problem here with doctor. How can they not care? Ja, če pa res. Še za nazadnje, ko smo bila, nam je rekel doktor, se bili po televiziji, se koja, je rekel, tako mi rekel troke, je rekel, jetrne teste ima povišene, se koja, se ko smo ne zaradi tega, rekel, zaradi tega, se ko ni zaradi tega, pa sem mu povedal, pa se ko boste videli, dajte vi stran vaše tablete, pa mi gremo dalje, normalno se. No mi nadaljevali, to pa mi je napisal, spoštovani gospod Peter, jetrne testi so boljši. Tako je zdaj. In zdaj vsaki mail, kaj mi pošle, mi napiše, da lahko da gre za nezaželene stranske učinke tablet, pa pa HCT, Jaz smo napisal, kaj pa je HCT, pa napisal HCT je kanabis. Po mojem, on sam tu skriva noter, ne vem. Sem pa normalno, povedal sem pa vsem doktorom, če sem jaz v tej godini, ne bo oni tudi. Res sem ti da pomagam. Meni tudi sam doktor rekel, da to pomagam, pa kejle. Se pa čakaj malo, te pa povej ljudem, Ni šanse. What did they say when they see the results? It's miracle. Miracle. They don't want to know what's behind the story, even if they know. They know. Ja, ker Žiga, ko je imel ugotovitev, leukemija, je imel 6700 rakavih celic plastov v krvi, in ko smo dali kemoterapijo, mu je šlo to na 9700. Ja, zato pa mu glavo raztrgal pa se. V enem mesecu, ko smo pač mi to uporabljali, mu je pa padlo na 640. Kada je doktor gledal, rekel, to je nemogoče, kak je nemogoče. S tem, da po 2 mesecih kromosom Filadelfije sploh ni, Ni. Zdaj pa je normalno, zdaj pa so, še sem pa tudi toliko, ker sem že toliko tudi prebral pa se in sem šel dobesedno iskat, Do časa to prišlo in sem se pač z določenimi doktorji, mislim na finto, prosto se njih če gre slučajno tu za okvaro kostnega mozga, pa so mi rekli, ja, so simptomi, Torej ni se ponovila leukemija, ampak je stranski učinek kemoterapije. Ker je imel to, on je imel L317, pa T315, to so pa okvare kostnega mozga, kromosomske, And what about the Slovenian government? Do they have a medical program with marijuana, cannabis, that they... Se zdaj so spremenili nekaj, No, nothing like that. Did you approach them for anything? No, the government doesn't know that it's illegal in Slovenia. They have some special programs for women with breast cancer, but we don't have a clue how to get in this specific group that has this privilege. So, and even with some kids with epilepsy, they are handled by doctors, but we don't know what is the clue to get to this secret room where this stuff is going on. So it's not for everybody. Yeah. What would you like to say to the government, to the doctors about what would you like to see happening in Slovenia regarding the hemp oil? Moglo bi se legalizirati, totalna legalizacija. Cele rastline, ne samo določene stvari. To je prosto sajenje, da se lahko damo samo skrbo, da lahko tudi sam. To je bilo najboljše, ker ti sam veš, kaj imaš, ker tako pa vprašanje, kaj imaš. Would you grow marijuana if it was legal? Če bo legalno, sigurno. So now the future plans, he's gonna keep taking the oil for like preventive maintenance. Ja, to tako. Zdaj, dokler bo imel zdravila od doktorov non-stop, potem pa ne vem, potem bomo pa videla, kako bo situacija. Smo še dobesedno zgubljeni, v tem ni še tistih pravih. Daš pa bo, normalno, sigurno enkrat na leto celo terapijo. Če nekje za non-stop postavlja. A pač moglo bi se marsikaj spremeniti, da bi lahko to dobil, normalno. Da je bilo legalno. Okay. Thank you very much for good luck. Zdaj v šoku marsikaj povedali.